Reči, dobrodošli na sajt nightlifebelgrade.com. Ponovo smo u Bite Park Cateu, Summer Stage, bili smo na koncertu Alberta Lopeza, fantastične emocije smo upravo doživjeli na jednom od najboljih online koncerta na kojoj smo bili. Sa nama je Miša i Miša će nam sad reći što imamo za subotu veče i što spremamo za sledeću nedelju. Veče, žao mi je svi koji niste bili, nadam se da ćemo opet ovako nešto raditi. Hvala Servatir što nam je pomogao u organizaciji ovakve spektakla. Fantastičan flamenko, Alberto Lopez i njegova trupa. Sutra već, znači u subotu, to je već danas će biti za vas, peti bum. Band koji svira house muziku, pop muziku, rock muziku, R&B, sve ono što volite, VH1 i MTV hitove. A već sljedeće nedelje toliko dugo očekivani koncert Masima Savića, kažem dugo očekivani koncert Masima Savića, jer je Massimo svirao u Sinjskom Bitefu pre 3 meseca. Imali smo veliki problem sa malim kapacitetom i velikom količinom ljudi koji htjela da dođe na taj koncert. Ovaj put nemamo tih problema, veliki broj 750 ljudi možemo da primimo, ali računajte da veliki broj karta već otišli po kočku karta, molim vas dođete do ponedeljka, uzmite, rešite taj problem, jer već utrte veliko pitanje da ćete karta. Normalno, pre toga u sredu nas očekuje Salsa reći koja je bila fantastična ove srede. Prošla sreda je bila predivno. U saradnji sa Tibao školom organizujemo Salsu večer u sredu, u četvrtak je Massimo Savić, u petak, posle dužeg vremena St. Louis band, također jako popularan i od njih možemo očekivati zaista svaku muziku koja postoji na repertoaru. I onda u subotu imamo posle dužeg vremena također Perpetuum mobile, dakle osvežava se opet program, Bite Park Cafe, sreda, četvrtak, petak, subota, svako večer možete čekati potpuno drugačiju sliku, potpuno drugačiju ekipu ljudi. Uopćeno da dođete proveriti. Sad, posle cijele ove priče pogledajte sve ovo i onda pogledajte ovaj link dole i tu naćete sva obaveštenja, broje telefona, Facebook stranu itd. Tako da, Kafe, čekao vas. vidimo se u Bitefu. Ćao!